Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mwese mbahaye ikaze muri aya makuru n'amakuru twinjiye mu uyu munsi ni kuwa kane ni tariki 8 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2026. Ya makuru yo kuri uyu munsi rero agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kurebera hamwe uko byifashe, ndaza kubajyana muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu, ubwire ko ikirere cya Uvira cyatatswe n'indege bivugwa ko yaturutse i Bujumbura mu Burundi. Ibi ndaza kubikuvira imuzi n'umuzingo akantu ko kandi ndaza kukubwira kandi ko kugeza ubu tuvugana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari mu gikorwa cyo gushyingura n'abantu biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gikorwa ndaza kukitsaho aha, ndaza kuhatera agatebe ibi mbigusobanurireho akantu ku kandi gatanu kuri kagenzi kako, uraza kunkundira rero tubane. Ndaza kandi kukubwira yuko ubu tuvugana imirwano yakije umuriro. Ese bimeze gute aha muri teritwari ya Rucuru? Imirwano yongeye kubura no gukomera hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Uraza gusobanukirwa neza aho imirwano yongeye kuramukira uyu munsi. Turaza kunyarukira hitwa Ibutembo, nkabwire ko abantu bagera kuri 4 bishwe, babiri muri bo abakaba bishwe barashwe. Ibi nabyo ndaza kubigusobanurira neza cyane muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kukubwira yuko muri teritwari ya Masisi naho ibintu bimeze nabi cyane. Umusore yishwe urwagashinyagura, akaba yiciwe ahitwa Ikicanga, aho abivuga yuko yishwe na Wazalendo. Izi Wazalendo zikomeje kwica abantu munsi ku munsi, bamusubirizo ku wundi. Ibi bizarangira gute? Bizarangizwa nande? Reka rero mwese mbashimire cyane muri kubana natwe. Niba wamaze kugera hano unyemerere unerekereho like, uraza kuba ukoze cyane. Hanyuma muri aya makuru reka nkubwire yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gushyiraho ubutegetsi bwigenga hirya no hino. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Ndaza kukubwira icyo impuguke za Loni zibivugaho, ndakubwira akantu ko kandi ndaza kukubwira ibyo nizera ko uraza gutaha unezerewe n'aya makuru. Reka rero umunyemerere mwese mbahe ikaze aho muherereye mu bice bitandukanye, twinjirane muri aya makuru ku buryo burambuye. Ngiye kuza twinjira mu kanya gato cyane. Nitwa Mukada, ari ku Ibendera TV. Uwundire unkorere like, hanyuma uze kunkorera na subscribe niba uri mushyashya, cyangwa se ukaba utari warayikoze. Ubu like zigera kuri 30 tayari muterekeho, muraza kuba mugize neza cyane. Yes, nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ni munyemerere aya makuru tuyanzikire mu gikorwa abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo. Ni gikorwa cyo gushyingura abiciwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gikorwa rero ni munyemerere abari cyo twanzikamo n'aya makuru yacu. Hanyuma rero mwese aho muri niba mwamaze kugera hano, ibitekerezo byanyu turaza kubyakira. Birumvikana muraza kubiduha muciye ku muyoboro wacu wa WhatsApp, nakamenyetso ko guteranya 250 muraza no kubiduha hano ku muyoboro wacu mugari wa Ibendera TV hano kuri YouTube channel. Muraza kuba ugize neza. Nitwa Mukada, n'umwanya w'amakuru twinjiye muri radio kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Mujyi wa Goma abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bateguye igikorwa cyo gushyingura abaturage biciwe mu gitero drone yo ku ruhande rwa leta ya Congo yagabye inyuma y'ubunani ikica abantu batari bakeya. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ma 23 ryateguye umuhango wo gusezera mu cyubahiro abaturage biciwe muri iki gitero. Rero akaba ari igikorwa n'ubundi kirimo kuba ni igitero cy'indege zitagira abadereva cyagabwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo ni ku itariki ya 2 Mutarama muri uyu mwaka. Ni igitero cyagabwe muri Masisi Centre. Iyi mibiri y'inzirakarengane yashyizwe muri stade d'Unité ngo basezerweho bwa nyuma mbere y'ishyingurwa. Akaba rero ari ishyingurwa ririmo kubera akitwa n'ishyingurwa riri bube uyu munsi, rikaba rigiye kubera rero ahitwa mu Bambiro, ni muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Imiryango y'ababuza babo, abaturage baho n'abayobozi benshi ba gisivile n'abasirikare bitabiriye uyu muhango, ndetse kandi akaba ari n'umuhango witabiriwe n'abaturanyi babo mu miryango y'abanyakwigendera. Kugeza ubu ngubu Alliance Fleuve Congo ma 23 abayobozi batandukanye bamaze kuhagera muri iki gikorwa. Akaba ari igikorwa n'ubundi nkuko nari maze kubibabwira kigiye kubaho bagiye guherekeza, ndetse akaba ari n'ibikorwa byamaze gutangira. Abarwanyi rero ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bakaba batangaza ko iki gikorwa cyateguwe mu rwego rwo kuha icyubahiro bakwiriye kandi bagomba abanyekongo bose muri rusange. Bakavuga yuko uretse abanyekongo barasiwa ahangaha n'ahandi hirya no hino, abanyekongo bose bajye bumva cyangwa se bamenye ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 babaha icyubahiro gikomeye cyane. No muhango rero ukomeye, n'umuhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye muri Alliance Fleuve Congo ma 23, ndetse kandi akaba ari umuhango bigaragara yuko awitabiriye bose amarira n'agahinda ni kose. Akaba rero n'ubundi ari igikorwa cyo kunamira izi nzirakarengane. Hirya no hino abarwanyi b'intare za Sarambwe bakunze kuvuga yuko byanze bikunze bazahorera uretse n'aba bishwe muri iki gitero, ariko abanyekongo bose bakomeje kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Alliance Fleuve Congo ma 23 yamaze gusezeranya ko izabahorera. Yamaze kandi guhamagara imiryango mpuzamahanga ivuga yuko iki gikorwa ari ikimenyetso ku mahanga, ku miryango mpuzamahanga yuko ubuyobozi n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa budashoboye aho kurinda abaturage ngo bo ahubwo barimo kubahutaza no kubarasa mu buryo bugaragarira amaso y'amahanga. Ngibyo rero ko byifashe abantu mudukurikiye, ibitekerezo byanyu turaza kubyakira, mukomeze mu biduhe. Ngewe nitwa Mukada, hani ku Ibendera TV, ndabasezeranya ko uyu munsi indaza kubagezaho amakuru rwose ku buryo uraza kuma igitekerezo ukambwira uti ni amakuru y'ukuri kandi yizewe, n'ubundi ni inshingano zacu hano ku Ibendera TV. Reka rero nkubwira ko n'ubundi turanzitse muri aya makuru rero tayari. Ubwo ngubwo reka twihanganishe imiryango y'ababuze ababo. Twinjiye rero makuru ajyanye n'urugamba, kambwira ko ikirere cya Uvira cyabyutse cyatatswe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo, mu gihe Alliance Fleuve Congo ma 23 bari mu gikorwa cyo gushyingura abiciwe aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aha muri
muri Masisi. Umujyi wa Uvira wabyutse watatswe, biravuga yuko ari indege yaturutse i Bujumbura mu Burundi, ikaba neza yongeye kwataka uyu mujyi wa Uvira, ariko ndakubwira ingorane iyi ndege yaje guhura nazo. Ku isaha y'isa 11:00 hagati ya 25 na 30 gutyo nibwo bivuga yuko ikirere cya Uvira cyongeye kwatakwa n'indege, indege ya drone itagira abapilote, bivuga yuko ngo yaturutse i Bujumbura mu Burundi. Kugeza ubu ngubu amakuru aravuga yuko iyi ndege nubwo ngo yabyutse yatatse ahangaha, ariko nta wamenye irengero ryayo kubera yuko radari z'abarwanyi b'intare za Saramwe. Narakubwiye festival ko ikibuga cya ikirere cya Uvira abarwanyi b'intare za Saramwe yari bamaze kugifunga ndetse bagishyiriraho ubwirinzi buhanitse. Mu gitondo rero cyo kuri uyu munsi, indege itagira abapilote yo mu bwoko bwa drone yazamukiye Karemi, itangira rero ku ugendo yerekeza muri iki kirere cya Uvira. Abarwanyi b'intare za Saramwe bakaba rero bahise bayihanura. Ni indege bivuga yuko ngo yari turutse mu kirere cy'Ibujumbura mu Burundi, ikaba rero yazamukiye ahitwa Kigongo. Irazamuka iyi ngiyo noneho ngo ntabwo yakomeje muri iki cyerekezo cya route nationale nimero 5, ahubwo ngo yabaye nk'iberereka neza inyura ahitwa Camp Darubre do Citra. Irazamuka kugira ngo ikomeze Useni, yabaye nk'ijijisha kubera yuko n'ubundi iyo iza kwinjira aha Useni ibintu byari kuyikomerana. Birangira rero abarwanyi b'intare za Saramwe bayihanuriye neza muri iki cyerekezo cya Rake. Ariko reka unyihanganire gatoya cyane, unyihanganire gatoya rwose, ndebe yuko nagutereka kuri mapu ibi bintu. Ngewe mba nifuza kubikugeza ko ubireba gatano kuri kagenzi kako. Ndumva nshaka kugusobanurira neza ukareba iki cyerekezo iyi ndege yahanuriwemo. Ni indege yazamutse ifite target iteye ubwoba. Ndakubwira ko iyi ndege yazamutse ifite target iteye ubwoba cyane, kubera yuko abarwanyi b'intare za Saramwe iyo bataza kuyibona ngo bahite bayihanura, ubundi yari kuza gukora ibikomeye cyane. Ubwo rero bamaraga kuyihanura nibwo ibintu byaje guhita bitangira gukomera. Hanyuma rero abakimara kuyihanura, reka mbikwereke neza cyane. Ngewe narakubwiye ngo nzajya nkugezaho amakuru byanze bikunze afatika, hanyuma noneho ibindi bijyanye no kubyumva nawe nyine ubyumve bitewe nuko ibintu bimeze. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi rero dore uko ibintu byagenze. Indege itagira abapilote yo mu bwoko bwa drone yo mu bwoko bwa CHS-4 yazamutse neza muri iki cyerekezo cya Kigongo. Imaze kuzamuka ahangaha rero yikojeje Kigongo, ariko aha bikavugwa yuko ngo itigeze ihatinda. Imaze kuzamuka aha irakomeza isa naho iyobya ngo yerekeze aha muri Useni, ariko ntiyazamuka n'ubundi ngo igane neza iki cyerekezo cya Useni, nkuko n'ubundi ndimo kuhabereka. Sinzi niba kuri mapu murimo kunkurikira neza gatano kuri kagenzi kako. Bageze rero ahitwa Camp cyangwa se Champ Darubre do Citra, aho kugira ngo abatambikire ahangaha bo bayobya amarari, basa naho no kuvuga iyi drone yazamutse aho kugira ngo yinjire neza muri Useni directly, ahubwo isa naho iyoba, isa naho yerekeza muri ibi bice byo ku ruhande. No kuvuga ko yabaye nk'itagatinga aha muri aka gace Karake, ariko n'ubundi itarebye cyangwa itazamukiye muri iyi route nationale nimero 5.
igeze ahafi ahangaha rero ngira ngo murahareba hari aka gace kitwa ngo iki bagenzi nahazanye ahitwa Adolphe Buhora. Yahageze rero noneho isa niyoba ishaka kunyura muri aya mashyamba, izamuka rero ishaka kwinjira ndani aha muri uyu mujyi wa Uvira. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ndashaka rero kukwereka aho abayihanuye bari bari muri ibi bice, kuko urabona yuko yari imaze gusatira muri aka gace ka Rake. Icyari gisigaye nuko yari igiye guhita yinjira hano indani muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo rero itangire gushamburira no gutwika, birangire rero uyu mujyi wa Uvira ugiye mu kaga. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bari neza muri iyi misozi yitegeye aharama Uvira, nibo tayari bahise bayihanura. Amakuru akavuga yuko iyi ndege yahanuwe ku masaha ashyira neza isa 11:40 zo mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Abayihanuye rero bakaba bari bibereye neza muri iyi misozi ikikije iyi Source de la Rivière Murongwe. Bikavugwa yuko iyi ndege yahanuwe n'abasnipers b'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru yatanzwe rero kugira ngo iyi drone ihanurwe kubwira aho yaturutse. Hari abarwanyi b'intare za Sarambwe bari baherereye hafi y'ibi bice bya Rama Uvira, ndetse hafi y'ibi bice bya Rama Uvira urabona ko aha ari mu misozi neza yo hejuru. Ni misozi iri strategique cyane ku bijyanye n'urugamba. Aha rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bahashyize ubwirinzi bwabo. Aha urabona yuko neza ahangaha hari ikigo cya NK Group, ni ikigo kijyanye n'ibikorwa by'ikoranabuhanga ndetse na telecommunications. Aha rero niho abarwanyi b'intare za Sarambwe neza muri iyi misozi benstaye ubwirinzi bwabo. Ubu bwirinzi bwabo rero nibwo bwaje kubona byihutirwa cyane iyi ndege yuko irimo kuzamuka, irimo kugenda itagatinga iki kibuga, iki kirere cyo muri uyu mujyi wa Uvira. Aba rero bari ahangaha muri ibi bice, nubwo ari bo tayari bamaze kubona kuri radari zabo bwa mbere, bakabona iyi ndege ko irimo kuzamuka yataka uyu mujyi wa Uvira, ntabwo ari bo bakoze igikorwa cyo guhanura indege, ahubwo bahise batanga amakuru ku barwanyi b'intare za Sarambwe neza baherereye a Source de la Rivière Murongwe. Abasnipers b'abarwanyi b'intare za Sarambwe niho tayari icyicaro cyabo giherereye, cyangwa se ibirindiro byabo bicunga neza aka gace ka Kivu y'Amajyepfo, cyane ubwo ni muri bice bya Uvira za Makobora n'ahandi. Ibirindiro by'abarwanyi b'abasnipers b'abarwanyi b'intare za Sarambwe rero biherereye ahangaha byahise bihabwa amakuru yihutirwa. Bahise babaha amakuru yihutirwa, barababwira bati Uvira iratatswe. Bahita rero abatangira kurekura imikwajyo. Bikaba bivuga yuko iyi ndege neza yahanuriwe ahangaha muri ibi bice. Reka nongere nkwibutse agace yahanuriwemo. Adolphe Buhora neza muri aya mashyamba cyangwa se muri imisozi yitegeye ahangaha niho iyi drone yaje guhanurirwa. Birangira rero iby'iyi drone birangiriye ahangaha. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akavuga yuko iyi drone ikimara guhanurwa, abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gutanga rumarike yo ku rwego rwo hejuru, bakaba bongeye kwihaniza n'ubundi aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugaba ibitero simusiga ahangaha muri ibi bice. Ikindi nakubwira nuko amakuru agera ku Ibendera TV avuga yuko iyi drone n'ubundi yaba ngo yaturutse mu kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi. Ikaba rero nta gushidikanya yuko kugurutswa kwayo abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi babifitemo uruhare, nubwo bivugwa yuko ngo abaye
bayigurukije tayari ari abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi. Narabikubwiye ko ababiligi nabo bari muri iyi mirwano ikomeje kubera ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dukomeje n'aya makuru rero nanone nkwerekeze ku mirongo y'urugamba, mubwire ko tuvugana muri teritwari ya Rucuru imirwano yongeye kubura kandi ni imirwano iremereye kandi ikomeye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Mu ijoro ryaraye rikeye habaye imirwano ikomeye cyane yahuje abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo. Ni Wazalendo zo mu mutwe witwa CMCFDP, akaba ari imirwano n'ubundi yongeye kubera ku musozi wa Rubona, n'umusozi uherereye hafi ya Bukombo yo hagati, ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Makuru aturuka aho ibi byabereye aravuga ko Wazalendo, izi Wazalendo zo mu mutwe wa CMC, izi Wazalendo zo mu mutwe wa CMC ngo zongeye gutera ibisasu biremereye cyane, akaba aribo bagabye igitero ku kigo cya gisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23. Ni imirwano rero yahise yubura, abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kugabwaho ibi bitero nabo bahise batangira kwirwanaho, bityo rero urugamba rurambikana hagati y'izi mpande zombi. Umwe mu baturage uherereye ahangaha yatangaje ko iyi mirwano yari ikomeye ku rwego rwo hejuru kubera yuko ngo yumvikanyemo ibiturika biremereye cyane, ariko kandi ngo yumvikanamo amasasu y'intwaro ziremereye ku mpande zombi. Kugeza ubu ngubu rero amakuru aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bakomeje guhangana n'ibi bitero ndetse bakomeje guhangana n'izi Wazalendo ziherereye ahangaha, ariko n'ubundi imirwano ikaba yongeye gukomera ku rwego rwo hejuru, nubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bivuga ko barimo kugenda basubiza aba Wazalendo inyuma. Reka twerekeze ahitwa Butembo, mbabwire ko abantu bagera kuri 4 bishwe, 2 muri bo bakaba bishwe barashwe, kabivuga ko ari abarwanyi bo mutwe wa Wazalendo n'ubundi bivuganye aba bantu. Mu mujyi w'ubucuruzi wa Butembo ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, abantu 4 bamaze kwicwa, ni mu gihe n'ubundi bivuga ko bashobora kuba babishwe na Wazalendo. 2 muri bo bakaba bishwe barashwe ni mu murenge wa Burengera nk'uko byemejwe n'imiryango ya societe civile iherereye ahangaha. Urupfu rw'abangaba rero rukaba rwarabereye mu kagari ka Mavono, ni mu gace ka Kamesi Mbonzo, aho umugore wari ukekwaho bikorwa bitandukanye ngo yatwitswe ari muzima. Reka ibi bintu mbikubwire, uyu mugore yakorewe urugomo rukomeye cyane aho ngo yatwitswe ari muzima. Urupfu rubabaje cyane kandi ruteye n'agahinda gakomeye cyane. Urundi rupfu rwabereye mu kagari ka Marera, aho uwari uzwi ku izina rya Jire nawe yiciwe ahangaha, akaba ngo yarakubiswe bikabije bikaza kurangira rero yishwe bikomeye cyane nyuma yo kwibwa telefone ye. Uretse aba kandi ku mugoroba wo ku itariki 7 Mutarama muri uyu mwaka habaye ubwicanyi bukomeye nabwo hakoreshejwe imbunda, bikaba bivuga ko ari abarwanyi ba Wazalendo abishe aba bantu. Ibi rero bikaba bikomeje gukomeraho n'ubundi kuri iyo tariki hagana ku isaha moya z'ijoro, umusore witwa Muhindo Tebeka Destiny utuye mu kagari ka Kihate ni mu gace ka Mutiri, nawe yishwe arashwe n'abantu bitwaje intwaro. Babivugwa rero ko ari abarwanyi ba Wazalendo baba baramwivuganye. Ibi rero bikaba byamaganwe bikomeye cyane n'abaturage, ariko kandi n'imiryango ya societe civile muri bice bavuga ko ibi bikorwa
babyamagana bikomeye cyane. Reka dukubite tubangura tunihuta twerekeze muri teritwari ya Masisi, mubwire ko umusore umwe yiciwe ahitwa Iticanga, aho bivugwa ko uyu nawe yishwe urw'agashinyaguro n'abarwanya bo mu mutwe wa Zarendo mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 8 Mutarama muri uyu mwaka. Umurambo w'umusore wamenyekanye ahangaha wasanzwe mu mujyi wa Kicanga, by'umwihariko mu gace ka Derampe, ni mu bice bya Bashan Mokoton muri teritwari ya Masisi. Uyu musore bivugwa yuko akomoka hitwa Ibwaranda, yari yaratawe aho umurambo we wagaragaye n'ubundi yarishwe ujugunywa ahangaha. Rero bikavuga yuko abamwishe bamaze kumukorera iyicarubozo rikabije ngo bamujugunye ahangaha. Umurambo we rero ukaba wagaragazaga ibimenyetso by'itotezwa n'ihohoterwa, bivuga yuko ngo n'abamwishe babanje kumutera ibyuma mu ijosi. Bikaba bivugwa rero ko bishoboka ko ari abarwanyi ba Wazalendo abamukoreye ihohoterwa, nyuma yuko n'ubundi bivuga yuko uyu musore ngo yakoraga akazi ko kogosha. Bikaba bivugwa rero ko abamwishe ngo bashobora kuba baramaze kumwaka amafaranga yari afite, hanyuma rero bikarangira bamwishe. Abaturage bo muri aka gace rero bakaba barimo gutabaza, bavuga yuko n'ubundi ahangaha ngo hakomeje kubera ibikorwa by'iyicarubozo n'ihohoterwa. Bavuga yuko bakorerwa na Wazalendo zirara aha muri ibi bice hagana mu masaha y'ijoro, bakaza rero kubahohotera no kubica urw'agashinyaguro. Reka twerekere mu yindi nkuru nababwiye, ni inkuru ivuga yuko abarwanyi ab'intare za Sarambwe barimo gushyiraho ubutegetsi bwigenga hirya no hino. Ndakubwira icyo Loni irimo kubitangazaho. Loni iravuga iki kuri iki gikorwa cy'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gushyiraho ubutegetsi bwigenga mu bice bitandukanye? Impuguke za Loni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziravuga ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 urimo gushinga ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo rwose ngo hari ibiganiro n'imihate y'amahoro Doha muri Qatar ndetse ni Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bikubiye muri raporo izi mpuguke za Loni zamaze gusohora zigashyira ahagaragara. Ni impuguke kandi ngo ni raporo izi mpuguke ziheruka gusohora, zikaba zaranayishyikirije akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri Loni. Iyi raporo ivuga ko ibintu rero birimo kurushaho kumera nabi mu mezi yashize, kuko ngo impande zihanganye no kuvuga uruhande rwa Kinshasa n'abarwanyi abama 23 ngo bagiye bagira ibitero ku buryo bunyuranije. Akaba rero ngo ibi bikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kangaratete. Iraporo ivuga ko Alliance Fleuve Congo 23 ishaka kuba ubundi butegetsi bubangikanye n'ubwa leta ya Kongo, kubera ko ngo irimo gushyiraho inzego z'ubutegetsi, iz'ubucamanza, iz'imisoro n'iz'inzego z'umutekano, bisa nko kurema ibikorwa bya leta mu bice yigaruriye. Iyi raporo ivuga kandi ko Alliance Fleuve Congo 23 yaguye ibikorwa byayo bya gisirikare muri Kivu ya ruguru no muri Kivu y'amajyepfo. Impuguke za ONU zivuga ko ibintu byarushijeho kumera nabi mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe kandi ubu bivugwa ko umuhate wo kugera ku mahoro mu biganiro bya Doha utarimo gukomeza neza. Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo yatangaje ko batazakomeza ibiganiro na Alliance Fleuve Congo 23 i Doha niba ngo uyu mutwe udasubiye inyuma ku mirongo wahozemo. No kuvuga gusubira inyuma mu bice bigaruriye bagasubira inyuma.
Minisitiri Patrick Muyaya rero ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku bijyanye n'ubundi n'ibiganiro bijyanye no kugarura amahoro byagiye bitambuka hirya no hino, aho rero yagaragaje uruhande leta ihagazeho, akavuga yuko ngo leta itazemera gukomeza ibi biganiro niba abarwanyi b'intare za Sarambwe batarekuye ibice bimwe na bimwe bagiye bafata. Hanyuma rero iyi raporo ya Loni ikabivuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe kuba ngo barimo gushyiraho abayobozi mu bice bayobora ari ikigaragaza cy'uko ngo baba barimo gushinga leta, nyamara kandi ngo hari ibirimo kujya mbere mu biganiro by'amahoro. Ni amakuru rero tuganye ku musozo wayo. Mwese rero ababanye natwe mwakoze cyane, ibitekerezo byanyu mukomeze mubishyireho, na nyuma yuko tugeze ku musozo w'aya makuru turaza kugenda tubinyuzamo amaso kandi turagerageza kubasubiza birumvikana munyuze ku muyoboro wacu wa WhatsApp. Ubwo rero mwese mukomeze mu biduhe turaza kugenda tubikurikirana. Nitwa Mukadaha ni ku Ibendera TV, mwese mugire umunsi mwiza.